Okay? Naimbagman nga bigat tayo aminin. Arto tayo pa ilang kote. Beach resort. Kay ready. Dagito gamit dan. Gamit main. Oh. Check out kami lang madamdama. Mga alas 10 siguro. Ito oras kahit pasado alas 9. Urahin tayo na ni Madam. Digdigos. Kaya nato apo Ilocano vlogger. Ipay nakadigos. So, naka-prepare da kiti gamit dan. Tala may karga dyan lugan. Tapo. Duwag, bibuya pa'y. Magururayan tayo oras. Dapat alas 10 panaw ito yun eksakto pangal daw dyan dinadyawan. Tagkita da pa isa kanuti magatang nga may awit awan tinagatang alam mo si Jibaler data lang ni tinagatang mini pako awan tila mas jay piman tilapia lang terda bangus say data sige nga rod kwa damdaman tumanin